Gatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV. Niguthie na mbere na kwihoka Inoro TV. Riu ni ciehanda thaa 10 na ndoka ngumenyithie matemo ma mohoro. Ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia. Na tukiambiriria ubarothi wa Amerika Kenya ugite bururi wa Kenya ni ukugunika hanene na wiguano wa mubango wa kwagirithia ugima wa mwiri uria urekirirwo kirore ni President wa Kenya William Ruto muthenya wa ira bururi-ini wa Amerika. Wiguano ucio wa miaka 5 urongoreirie guteithiriria hanene hari kuhurana na maruru ma murimu wa HIV, TB orodo mwe na malaria hamwe na kwagirithia ikiro ingi cio tungata wa ugima wa mwiri guothe bururi-ini. Mubango uyu ni wa mwigana wa $1 bilioni 1.6. The framework we signed today adds momentum to my administration's universal health coverage that is focused on supply of modern equipment to our hospitals, efficient and timely delivery of health commodities to our facilities, enhancement of our health workforce, and health insurance for all, leaving no Kenyan behind. This facility will also boost disease surveillance and emergency preparedness. We hope to sign many of these in the days to come. But the first one we're going to sign is with Kenya. And the reason why is twofold. Number one, because of our close partnership. Number two, because they have stable and strong institutions, both in government and in the healthcare sector. And over the next few years, we're going to be investing $1.6 billion in health assistance over the next 5 years. And you'll see how that program works out. But the investment is in combination. It will allow us, first of all, to leverage the private sector to create a sustainable U.S. health assistance model around the world, and not just in Kenya, but this is the perfect place to prove that it's going to work, because it is going to. Mubango ucio ni wa $1 bilioni 1.6 no ti milioni toria twakorwo tukiuga hau kabere. Na tugithie na mbere andu aria mari mawathe ni moritio kana ni moritie kwa ndanduro gwa kigina kiria maheagwo na kuria thirikari na anyiti itemi matiganite guthutukanagia wathe na ikiro. Gikundi giki kirekereirie ndumiriri ino kuri kiririkano-ini kia umwe wa aikari guku uria wetagwo Michael na wari na wathe no ria wekuranire kumana na ikiro ciake cia kurwirira ihoto cia aria marina mawathe. Joseph Wachira no ratariria. Makiria ma miaka 15 mihituku nirio unduire uyu wa kuririkanaga aria me mawathe wodini ya Kihubu-ini Gatanga Murang'a wekirirwo thinga thutha wa gikia mundu wetagwo Michael uria wari wathe na aturaga na kwa miaka igana na riu mubunge Mwamure Sabina Chege akoretwo akinyitanira nao guku Kihubu-ini mwaka uyu akinyitanira nao kiharo-ini gia thukuru wa Gateiguru kuria matugitwo na indo ta mikondoro, mirengeti o hamwe na thiguku. Mo kuri makiria ma andu 500 aria mo maristini no ngira gukugina andu makiria ma 1000 koguo tucaragia rata kwa kinya hindi ya thiguku tukiutogira andu amena mathe matikariganagire na to disability ti inability. Haha ritana rigikio ria kwaga kuhithirira aria me mawathe. Ona tungikorwo twina maundu maritu micii-ini itu, ona tungikorwo ni turaigwa ni tunyihanyiheirwo andu aitu, reke twirage Ngai hingo ciothe ni wega. Koguo andu aitu aria mena challenges kana aria mena ciana cina mawathe, reke tutige kuhitha ciana citu, reke twirage Ngai ni wega. Mundu wothe uciaritwo ena mawathe tiwe wecagurire uciarwo guo. Ngai na gitumi kiega kyogo mundu yende na akenere uguo Ngai amumbire. Na andu aria mena wathe aciari na atumia mutikahithe ciana cianyu, marehei nigetha mamenyeke na nigetha bururi wonero kuhota kuma support na thirikari ma support. Na wale marathimitwo makiurio kugayana na aria matari hindi ino ya mambura ma thiguku. Kumenya mathina ma andu aria twina mawathe uhoro wa ma kuringana na uria bururi urituhite ati mundu wina mawathe agiaga kiande gia kuririra nima mundu cio no ararire na ngirarira tondu mana kihoto gutire na irio uchumi we iguru muno. Apili yakwa kuria Kenya ihinda riri thiguku kwina mahinda ni maritu ungikorwo ina mituiri hindi ya Christmas umwe he neighbor yaku ngoro ndari ona ningi ukiruga cabaci nyingi no mugaire tuigana ona. Ngiribotera Inoro TV kuma Kihubu-ini Gatanga muhuro wa kaunti ya Murang'a, njitagwo Joseph Wachira.
Arĩithia mũgũnda-inĩ wa ADC kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ makaĩte kumana na kĩrĩa marauga nĩ kũhamũrithio mũgũnda-inĩ ũyũ wa eka 13,000 mũgarũ na watho. Marũrũnganĩte magĩtetia ũrũgamĩrĩri wa rũnyanjara rwa ADC nĩ kũmacinĩra ithũnũ ciao na mahiũ na kũnyita marĩa angĩ mĩgwate thengia ya gũkorwo na watho wa igoti ũrĩa metĩkĩrĩtie kũrĩithia gũkũ nginyagia cira ũrĩa mahandĩte gũkorwo ũgĩthikĩrĩrio no tuo mweri-inĩ wa Januari mwaka ũkĩte. Gĩthũi wa Wairimũ nĩ wori no horo yo makiria. Arĩithia aya maugĩte kĩambĩrĩria-inĩ gĩa kiumia gĩkĩ mahobanĩirio ũtukũ nĩ maobitha a borithi magĩcinĩrwo ithũnũ iria makĩte gũkũ cia kũrangĩra mahiũ mao na rĩu no hathara maratara. Walichoma hata watoto ya mbuzi kwa boma, walichoma kila kitu ya watoto, kila kitu ilikuwa imeshemeka. Wameshika ng'ombe yetu bado iko kwa garage saa hii. Na sisi tuko na miaka mingi sana tukiishi huko. Tulijaribu leo kwenda kufungua hiyo ng'ombe, tukaambiwa ile kitu mtafanya mwende hiyo kotini wafungulie hiyo ng'ombe. Bado tulikuwa tunakubaliana ya kwamba tutakaa hapa na tujenge nyumba ambaye itatuzuia kwa mvua, sio nyumba permanent, nyumba ambaye itatuzuia tu kwa mvua, ambaye hiyo ni karatasi, alafu tuweze kuishi hapa. Maugĩte makĩria ma ng'ombe 800 irĩ na maofitha a borithi na nĩcio marũrũnganĩte makĩenda gũcokerio. Amechoma hapa jana akafuruka ng'ombe zetu, hata ng'ombe zetu ziko kichaka huko na amefungia zingine. Kwa hivyo hata mimi mwenyewe gari yangu amezuiliwa saa hii hapo nyuma. Hii shamba ni ilikuwa ya eka 63 na saa hii ile imebaki ni 13,000. Hii 50 ameenda wapi? Sasa tukasema kwa sababu sisi ni watu ya jirani ya ADC, tukasema hata sisi tunataka kidogo tupewe hata sisi tulisi. Matoko ya mao maumanĩte na gũkorwo atĩ nĩ makoretwo makĩrĩha kũrĩithia mũgũnda-inĩ ũyũ na rĩu mararutũrũrwo ihinda rĩao rĩtakinyĩte. Na hiyo kotoda inasema mpaka Januari tarehe 19 tiposa sasa waamue. Sasa hasara ile tumepata ni hasara kubwa sana, kwa sababu ni sisi ni watu ambao si ati ilikuwa bana julikana hata na serikali tuko hapa. Na ukiona hii watu walianza kukomboa watu kutoka mbali, siko watu serikali Lumuruti, kwa nini achaenda Lumuruti? Makaire honge ciothe cia thirikari kũmateithia gũcokerio mahiũ mao na marekwo marĩithie rũnyanjara-inĩ rũrũ nginya cira ũthikĩrĩrio no tuo. Akakuja akaanza kutushomea vitu na akasema hiyo court order ni karatasi. So tunataka kujua kwani huyu anatumia sheria gani ili aweze kusema hiyo court order ni karatasi. Tunataka kusema hasa Kenya wachue ni nini tumeafektiwa hapa ATC na hii ni shamba ya serikali. Handũ-inĩ ha Inoro TV de kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Kuma Laikipia tuthie mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa wagi wa maĩ nĩ ũgũmĩire itũra rĩa Old Town Mombasa. Ndeto ĩrĩa ĩtũmĩte aikari marute mũkana wa kũrũrũngana makiuga makirie kũgũmĩrwo nĩ mathĩna marĩa maumanaga na gĩko. Makĩaria marĩ mwena wa Mlango wa Papa, aikari aya moigĩte thirikari ya kaunti ĩno ĩkoretwo ĩkĩmahe ciĩranĩro itahingaga kuona thĩna ũyũ ũtũraga wĩcokerete na rĩu ciaigana nĩ ciaigana. Marauga thĩna ũyũ ũmatũngĩte kwa ihinda rĩa mĩeri 4 rĩu na matirĩ na wĩki tiga kũhe thirikari mukana wa thikũ 7 kumanĩrĩria gĩtango gĩkĩ kwaga ũguo mathararie mĩhang'o na njĩra ya mĩrũrũngano. Tunaumia sana Old Town na utungu wetu ni maji. Maji ndio shida yetu kubwa sana huko. Sijui kwa nini hawa watu wanatufanya hivi. Watu mpaka miezi 4 na miezi 5 hawajapata maji. Ni haki hii. Sisi huko kwetu chini hatuwezi timba visima. Kote ni sewage lines, muamini mnao watu wasije waleteni waulizeni, hatuwezi timba visima na hata tukitimba visima maji yale pale. Na waje waonde maji. Maji haya yaliyoko kwenye kisima yana chumvi kuliko maji ya baharini. Imagine a water, hivi vifo vilivyoingia hivi sasa, hata maiti zetu sisi tuwaziosha kwa maji ya chumvi, zile sabuni pia haziwashiki, tuwapeleka chini ya ardhi. Nyinyi huko mnajua mnavonufaika. A house, madrasa ziloko huku, watoto wote tuna shida za moto. How come what quantity of water are we going to buy to satisfy this commodity as a common commodity in our houses? Nyinyi mwaka tunakaa tunakuja tunalalamika, mnatudanganya, mnatufungulia siku moja, siku ya pili mnatufungia. What is this? Abdulsamad Sharif Nasir, ikiwa hii huduma hatutopata sisi watu wa Old Town sote kwa umoja wetu,
na ukiwa unataka kutushika njoo tushika sote. Tuchukulie P3 sote kwamba moja kwa moja OB sote kwamba moja kwa moja tumeshuka zile zaitoje mita, lakini kila mtu atatoa mita yake, tuzikusanye katika mkokoteni na tuwaletee wenyewe mita zenu. Haina haja iwe mita tuwaletewa bili, kina mzee ukasha wale kina nani. Wazee walalamika, wanadhiki maisha yenyewe hani tough life. Mtu umletee 10,000 alafu maji umletei. Is it fair? Na sisi tumechoka sasa. Imeambiwa hata Kiarabu asubru hudud. Subra zina mpaka. Zikivuka mpaka huwasubiriki. Tuthie Kajiado kuria rithiite na mbere na guikio kuri muingi ria kuhimbiria mathomo ma kothi cia moko arita njira imwe ya gutura mĩeke ya mawira guku bururi-ini. Ritana riri rikitio hindi ya mathomo ma guthondeka maratathi ma kaki maria maraheanwo kwa ihinda ria thiku 10 kuri amemba kanitha wa PCN Murunya guku ni Kajiado ya Rugongo thutha wa ikundi ngurani gukuruhanio uturi-ini wamo arita njira ya kuonania uhoti wa kothi cia moko. Wacuka wa Kiari no ratariria kurumirira wagi wa mieke ya mawira guku bururi-ini. Muingi uthiete na mbere na kurio uhimbirie mathomo ma kothi cia moko niguo kuiguna o ene. Hii kazi ukifanya inakuletea mafanikio juu ni mimi to me nimemaliza university, nimekaa kwa nyumba na hakuna course sijaitiwa kazi bado. Makiaria marikanitha-ini wa PCEA Murunya Kajiado ya Rugongo anyitite itemi matiganite na aria mohigiriire wira uyu wa moko manyitite itemi ria guthomithia atumia, athuri hamwe na mbeu njithi a kanitha uyu guthondeka bahasha, maratathi ma gwikira indo makihuthira kaki na haha magitugiria mubango wa uhimbiria wa kothi cia moko ta uria Charles Kimani aratariria. Ndira mwihoya mwitikire tuko twina indo turathondeka na moko maitu na mukirora indo iria murathondeka na moko mainyu murore kindu kiria ni unique, kindu kiria kirakachi kana kirahutia mundu o wothe Kenya handu ya Roma. Na ndikio ndironire tumuthomithie guthondeka maratathi ma magaki nigetha mukorwo mwina kothi icio cia moko tauni-ini ya kwanyu. Ni haha muingi uritio mahimbirie kothi ici amu guku no kuo mangiteithikira. Uyu haha ni Peter Nyoike muikariri giti wa kanitha wa PCEA Murunya. I insist members to all the hasa youth mahiukia kosi ino na ni magukorwo makiyandika ni undu riu mawira ni manini na ungikorwo ukihota kwikira undu thiini wa bururi uyu witu ni ndugikorwo ukigera maundu maritu mawira matire kuo na riu ni tukinyite handu ha gukorwo tutingitegemea white collar jobs. University cito every year ira produce so many graduates. Na those graduates ni cioracoko gakora megukunja magatuika indo magatuika frustrated agiona ni marathi uguo makeyuraga ni undu wa kwaga mawira. The minute you get your skill you are good to go. Hamwe na macio thirikari ni yuritio kunyitithia thinga bara ya kunina uhuthiri wa maratathi ma minyore. Metikire na manyitanira na honge iria ci in charge ta NEMA metikire gutigirira ati maratathi ma nairo ni matia gucoka tauni-ini citu na nigetha tukorwo tukiuga atiriri twina 100% transition kuma naironi nginya maratathi ma gaki. Handu-ini ha Inoro TV kuma kanitha-ini wa PCEA Murunya Kajiado ya Rugongo ngetwo Wacuka wa Kiari. Na thutha wa riboti ya Wacuka wa Kiari hau no tugukorwo tugikirira agaturumo mohoro maitu ma matemo. No ririkana wana cihanda thaa 1 na thaa 3 Gicimo Joseph ni gukorwo agikinya ha nigetha akorwo agikurehera mohoro mangi maingi mari urathi na mbere na kuhariririo o uria marahanika kuma miena itiganite ya bururi. Na ni tugacemania muthenya wa rucio thiini wa mohoro ma Inoro hwaini na thiini wa micii itu. Ni njitagwo Mbui wa Macharia ngakwendithiria wikendi njega wi wa bata.